Praise the Lord. Mansang Mao greetings. Raran Mao isang Cincinnati, Ohio. Kalahngan kiyang kaunan sa mga visit. Puyeng kapil prodol. Usa sa pulmangkot masan. The water kong tell scripture. Tellen matamatawa limbakan Koht. Muna ipiltutulay men kalangan ng kumailkan chorus. May encourage tellen. Prodo share. Masasaya na pero bileo share. Tay puko, papa ko tail more, I karabawo ministry kono pata. Ipugidi, etokamen Bombay, katailan kono patail more, tailan kono patail banay, jona tail way, koras magin susube sang Koht, koras magin bubun sa kauna rail more, taray kosondi, taray plan, Japan rong masanen Koht, Japan wukla. Japan rong masanen Koht, Japan poson la. Women and Rome isak suko saya poson kosang ni rong o rong masanan Koht. Kareta Japan suka chila watek the rong Japan mangi memia liberap Satan akan berberabak challenge der ngonggemen rong. Geso I kalangan ng kumailkan mesaina bear Oi luga korusia so chelebil kom solang kom genyang gono patate bil so atrak traman mare Jesus Christ ime banga tung godto puenale railakan maposon la o bil banga deik wiya te morin railakan mesoto posoni gisang nanan so mau kisit makomuyongay mamor ter pangakita Satan magampangaki. Satan magampalian. Kamu yung ay Japanak tugutuk. Japananana Koht. Apan sa wasikta. Okay? Esukak ta just sa wasikta po yung itong kita bilibil. Harmak Japan. Lukur lang apan sa wasikta. Miya me sumao. Kau nakat sige yung kitayar pungan kaunta sumao. Okay? Pungan kau sa way ngayon sa otrakan. So chakak kapakabin kaitek pakareng Koht apto tong hiya authority to tong hiya bong kasayayan sumawa sapatiya met katariya met ikausuk okay so jampong re sikan o kausaway abantang okay anyway irayo the point de umimen oralapki may the kindness of God lead us to repentance Kalahngan ng Koht, epilginoloya nga ramas, ren koluhla. Pamatawang dyanan, Roman Riyaw. Emasani, oriyatua kowe kompakabay. Kagengkadegata, aramas chekan. Arisoja libilibilis kowe. Soja, peikutbom. Buaniyom kin kadegata aramas chekan. O ya songotra meragen buya kagen ben kadegu kata ketaila sama Koht mepung niya katen kadegata aramasakan megen buya song pukat okay kowe kan bagabay ben kowe en ken buya song pukat megen kadegata metrikan Yadwo kalamalama makapaan pitsang kadegen Koht. Okay, so kaskosaya. Makatra kade karamas, agajabelala sanja tamarawia, Koht pang kadeng katra. Okay, may kaskosaya yung aramas. Koluhla santipam. Ay so koluhla santipay, Koht pang kade kiyota. Okay? Mego chume indindaga manen wudi sang den muya ay pen ngoy so wudi sang so pen muya Koht pangate kiyota rajutu payo masani demoyna la kagang kasowe sapulmang kalangan lapalap o kadak o kanangama ya tuwe kesojo wewe ki Karaban sapolema kupor katek
bukan koluhla o weliakapwala. Okay? Ngimet kamu yung iban sesongi tebil papangi limbagan Koht. Limbagan Koht I karabauma wana limbak. Wan kauna limbak. Jajan jay minan deep. Jajan jay bigumyada deep. Ageng kasaliyong gajay sapol makalangan. Ascho min ma gajatiar kalangan ng goto imamao. Jaykak ansa macay lipsabal ngin saraw mimilala jail ngin saraw bilka apo ko kam kamaray ni geng gajay ansa macay kumyata deep de. So jan the right relationship on Koht. Or gajay lipsabal jaykak kokon solarmen watawat solarmen kapakap tuwe charanchi ko lukewarm solar karani Koht ki ay mongyong apiet titiar cha Kalahngan titiar cha katagan kauno dami wasa katkatamang kengacha nasa me Kalahngan o kison Koht hawye kaskasaleta mi Koht en limbak Koht en mag so jango to rest cho min me ma ipsapal ngoy lowlar ay diar Kalahngan aro mo inche mamao. Okay? Puksaro ka dito yung gatanan ko diar silu. Magtabang ko na tra saylakan maurin sa ulang wat chay sa ulang ikaw kawite. Magja kokon magja low deo sap so tuya me kot kauna bang kisang at a lampstand. Kisang lampstand butuwa ta tamane ta lampawiye. Ngkanya tuya lululpawe. Abang kisang. Ebil masani wasa men muski. So Japan suji dharma ididiar jesa pol makalangan. So ele mamautra. Traka kon ay sama kata fire for Jesus. O kata dosangi. Jasolarmen watawat. Jasolarmen kapakap. Get jasolarmen kalup tuwa saulang apsajangi. So ja angen ngen sarawi mawia kamkamor acha maurin saulang. Artacha pang yaw nanarairo. Koluhla. Estiamin magjaw ya titiar cha Kalahngan tuwe cha yay kokon lalay iluwa chap yay. Naisari ka mamao. So cha meso umao red. Yan ay moni. Okay? Wasa ka sa liyang gacha. Jaso cha wewe ka karapan sa pulmang Koht katak. Bukan koluhla. O weliakapwala. Okay? Magaratang ngayon saraw ya cha. Son sawas. Ngayon saraw pan Evan judgment de katik lala mau coba memuidang ang katik lala pagkatuan sa kusay kita pagkajate tuwe ja madui suci sesama sani kaya ang koras melukuri yang niya pa ang patlong apural kanja mewuya kuperang Koht kuperang sama ari chuchan cakakir dosang Koht nan mongyong caban titiar ca Kalahngan enogidi pagka Kalahngan kan kareta cel oh my makong yo ama chamor terempo masok chabanda mamautra pukot pasapsap ang joy kapaka iki chakak kolak lang nan story in Luke lemau ibang wata ka cha ekis pui kaparabor ko mechel mang istoryo story me warang ko lalay do so chamam ibang wata ka di ap niwaluwa me imang ko saya po yaki Simon ang sa may kailangan taturin mamo tamenda picture Simon picture ang sa may kailangan taturin mamo ang damay kom ko tuwisang iyo pungayara mas tipan abi ibang wata ama sani nan Luke lemau rani Jesus kat niya rorin len kasenaret aramas ngaterap pagondore poren yang rong masanen Koht okay and so met Jesus we memor na no memor ay mor kitaban patapatak maramas klan Jesus na nachamor aban menggoto yang rong Iuya kirikilang nen membombe
account kainan Facebook sangan. Megot me mal. Good saman armas kay bakpaki. Yet chagos ko saya masan in Koht. Aramas sa chaman ro. Ame chanani ki kapakap. Kapakap palian seli chepel po tuwajak chel. Megot me mal. Megot me samba. Megot me kuskusay mal. Drama of life. Aramas men wrong. Aramas matin. Usikwasaya basili mo. Masa ng Koht chala panga kiyori. Japanasa. Mes. Koht au yawag chan koluhla. Chan mangi magchamamorki sapol Kalahngan. At chanani to koluhla. So masa ni. Metoto rapokon panare poren yang wrong. Masa ng Koht. Iar masa niya tak simbot riakis. Me baby. Niya roren leo. Asauset kay kritisang bewe. Poren kolan budana rungkan. Jesus ar kachtam pompot pon opot ksin pot ko. Waran Simon. Ap masaniyen kayela ekis niya roro. Jesus ar kachtiyang pon ksin poto. Otrapiata patakon pokono. Ni sapul mamasa na eralar e apmasa niyang Simon. Kumail kayelang mas kisin poto wasalal. Po kumailen sa pasang amailungkan. Kau no mangi me. Aral result Asaya mo ko saya. Maing. Selider pong wasaw lauran pasang sab sotra saikat. Gaya kau wa Jesus mangi po Jesus chuidak. Apon da kayela wasalalo. Wasame pete no volunteer. Okay? Wasame pete no volunteer. So wasani ay wata katamando Ezekiel paisa kwalu. Do an anointing, KD, and ganan Koht flow through us. Kodi dosanan lang, kodo na na child more, makchab acha susongan anointing the KD and ngan sarawi, na na chamor, lelatani tukele, pali lautin utuka traka pan miyaka counseli, mokitin ngan sarawi. Lelatani pukiya, kachabiligak lus, chabiligak chang palila, paluara traka mokmokit kelail. Okay? Nananggot pansin mokit loud. Lelatani look up half and half. Up mak nganan Koht kadu pali gitrati. Ori. Aban rasama. Ako siya kaya ito sa niya roren. Kaya wasa lol. Wasa nganan Koht. May pang carry you. Okay? So anso may emasa niyang kaya ila. O kapredi wuko. At dami ako siya. Slider pong. Lauran pasang absurda sa ikat. Okay? Ariso ni maromuyan mesepan kidigia tunga. maromuyan. Okay, and in your name. Ni maromuyan sepan buya. Tama kam kachin masa ni po kita renanan tier. Ruyuyaray kel. Remimi wasa ngalangalom. Remimi wasa me. So mamo kamelele pwede kauno amasan pwede kauno yang menon poto kauno masan kauno me dictate. Okay, back to jabang corporato na token mission. Okay, oi bangola ren pina ibangola mo ap makot so kalwa makot so masan at chawya chakel jabang rasam pina relalay dero. I point me mangosayamo. I point me mangosaya goodness of God. Kalahngan and Koht. Elikin lukayang kitail. Magan ben we are child. Koyak mong kauna child ang koluhla. Okay, masani. Iraila risak sek pasang. Pungoy mong kita. Sok pasang. Labalang orala yung mga sek pasang. What look lemao rachikuno irailari seng pasang
Yui kasapungalar. Sek pasang. Seng pasang. Arugo. Reap. Keledi. Kitan mam. Karaniang parailu ko ang tape pasang. Railari aledo yang arail ko. Metakapote ko. Paran patuan tong sa Israel. Railar patuan sa ito. Nakirail neighbor ko pilka ito. Tatok yo makita. Wiya makot. Kaun Jesus kach nang potra. Kaun Jesus me masan. Okay? Karita miya wa. Kaun Jesus anana kach na tamor. Kaun Jesus anana masani tachapawya. But Jesus mamor. Mela suka kolokol ba. Yasata. Okay, so yasata miminan lang. Nganeo mimireta. Nganeo i Count Jesus. So anso me miminang pota ye nang palwara traka na tamor iare me mamasan apa miawa ngen sarawi apa miawa na tel papai aramas chota bangotunan boing Koht maye karabana tauye patapatak maye karabana tai kokoselu kalkalok apa miawan sapol mongkot tatok magchail wiya ama chasutonok chokauno po chakotrap Tekcha kasane tiar magchamangi me korusia chap changseli chabantuecha warangka eselaiter pongoran sota ari ap amao pue paikyang ke pue kyom masan sepan buya so marasang kecha solam pen changseli ro jaki pap chatai chalok my God okay ganinda last word come from God. Is the last word and come from God. Kajan chap first word. Porque de worn out. Chade talk loud talk ray so to wa o produbleu chap. Chong kauno me karusia. Masan buya. Es chamasan nen lau yawi. Wait upon the Lord. We nen au yawi. Porque de chang o yo chang mal seli. Oso to wa Apa masani rea ekrodong akratang mam ko nampot riapot lauter irailar karanyang mawikiti wanater niyan so Simon Peter kilangata song pukat mawiyawir partisan Jesus patuan maing kom katwi sangiya pui me aramas tiban. Okay, so saya imaramas tibana I point mesangach me yung tel nan rom riau rajigajig lemau wano iswalu saya tuan kindness of gajan mangi makalangan in Koht kan wiya mapung Koht wiya mau Koht sa kitail as cho mean as cho we are more kitail than 100% mau okay wasawa ko saya kalangan in Koht kasto we kami kalangan in Koht kun luge yang aramas rembel koluhla because ko saya makajaw daw dun ngayon sa raw chakap mangi yan sa uta makajaw mamao ngachaka na takot mau tami ko saya Mau at a relationship on God. On fire. Sinia yo. Okay? Pumapan sojo mama. Chaperta chastumen watawat. Chastumen kapakap. Chastuka kindamen chaturging en sarawi. Chastuka kindamen chapakapak God. Ak chap kang back pasampok sarawi. Nansoneo. Puksarawi ye Koht. Masan and Koht ye Koht. Okay? Karita may ban so long may sapala ya sujaman watawat. Ay relationship sa joma. Sujaman kapakap, sujaman kalokaw medyo. Mga ba mimijogolar sarawi. I'm minding my business. Sujaman uyagot me. So, dirang gogalo ko yung gatayar. Pakong Koht. Number you. Or may ban pakong Koht ni. Feeling absolutely yellow limbak mela yung gusto lo kaya ang got yamo na ibanda oy pagpakayo kay pod
ayap kan lo kaya. Okay, ay bodo. Te ipagpakayok na isirikan, te ipagpakayok ipa, ayap kang lo kaya. Kajaban, love is expressed, so ikamelele me, puegi Koht limbak, kapagata kamu yung ay puyan express, and kasaleta, sa bulima limbak through, on gajak, tsaka kapagitan fellowship, tsaka kapagitan iwang Koht. Rachay kalap rong jabil, what lagi larme, iupanawo, snake ko to bijiti yatami iparay, aray lewang Koht ron solamao. Koht wana limba ka kapreto Jesus Christ, nando Jesus we are ramasala, po ramas koros me asa maretipan, poson la Jesus William tier tiparel ko opola. So niya chalukorian Jesus, acha relationship o mau. Kacha ipsapal ngayon Koht, me ramas lusango, the glory of God, prodong ramas. Okay? Magchaban ipsapala job, sujamen wadawa, sujamen kabaga, sujamen bil worship do ja kau da kong Koht sanan nganetra. Kay de ka draw yaw ran saraw. Amen. So imen share jam po imen encourage kitail. Chailen out ko ngen saraw. Rong sang ngen saraw. Chakak aktig lapang ko poron Koht sang niya ta moitong ngen saraw yan kasaledo tatra sujar. Ngen saraw kasaledo repent. Puindindak chakak susu kau tilara na chai wong Koht na chai yogi at relationship up kati tiar to Kalahngan ramas ki we no moni keso jesu mau kebil kapakape pasapang ap ngen sarawi ime bangan kawit kin kachama at relationship mamau ngarma mamau ma dolul ama chakon me so to mamawa yak chakil kilang Kalahngan and Koht repent koluhla. Okay? Puimi wat nan roman riyaw. Kalahngan and Koht aging kasansalong kitail. Pagkitailen koluhla o weliakapwala. Okay? Ijar makita titiyar to Kalahngan ap ngayon saraw mo yak kasoban lale. Tsaka titiyar Kalahngan kay dek puata relationship mau. Titiyar Kalahngan pagkot huya tatong Kalahngan ko bangan na tra pagkatang koluhla. Tsaka titiyar Kalahngan puyan titiyar sansal. Tsaka titiyar Kalahngan and Koht, the goodness of God lead people unto repentance. Kalahngan and Koht akin sawasoyang aramas ari kaparapar ko maramas me aktig kebantiar to Kalahngan ako, oh my God, makong yo. Kot wasili ako muya songka. De iso jamen ewong kamuya kam kada kong ya. Aramas me po mga surabana. Wanay maupon. Kalahngan chor. Or kichakak pilbem biji kajati. I mean that chok ngen sarawi. Wikat titiyar Kalahngan ngay sa chilamame. Yanana repent. Angin saraw baninda. Am dos ang air course na mong yongan. Kuya bata ka mong yongan na dos ang estro min kaskasarawi kita. Ison sawas. Wasamerur magija joy me weki. Okay? Amen. Kareda goodness of God, Kalahngan and Koht. Ibang bilewatag. Roman riyaw. Goodness of God can lead us to repentance. Roman riyaw. Rajuk bayo. Demoin ka kin kasuwe sabulma Kalahngan lapalap o kadak o kanangama. Okay, Kalahngan kadak kanangama. Kasto wewe ke karaban sa pulma kubor kadak. Pagkang koluhla o weliakapwala. Okay? So, imen, i-point imen, kakela kaki, kitail so lang. Chail sapal,
Chai la san so tama chai fire. Chai la san so tama chai mong yung karani ko chan so koros. Arma solar karani ko chak cha titiar cha Kalahngan. Eso cha wewe ke mo ke cha mamao. Kalahngan no mempanganong kita. Chang koluhla. Remain din ako. Sampaling janak chuk magchak chuk kia cha mong yung pang prangkot. Kalahngan ng goto pang kasarawe kita dia bantu cha tama pitcha ko saya. Depart from me, Lord. I am a sinful man. Ako saya, kukuwi sang niya, puimitipan. Kilang wang Kalahngan o konas to warong receive. Okay? Hallelujah. Praise God, Kalahngan ng Koht po na may more, kaunang gachang kapaya ta at child more niya cheban. Experience, Kalahngan ng Koht, repent. Okay? Kaya dekche bilaw yaw puwegi at ronger magchakon ta chanana kolulahar. Kalahngan ng Koht pang pakpakikitail and so koros. Miming kakilakayong kitail at child kin mamor mimi nan limbakan Koht and so koros. Apakong kitail ako mo yung ay kapriyang iya at limbakong iya and so koros. Chastopan mentoy pachakatoy ap Kalahngan o yung pakpakikita chastomin mettamamaw. Emin chan repent chan koluhla. O prodongi. Amen. Kalahngan